Warujye kujya ku kipe Arsenal rero. Arsenal ni ikipe ngira ngo imaze igihe kinini ishaka igikombe cya shampiyona, imaze kubona umwanya wa kabiri inshuro nyinshi. Uyu mwaka bwo benshi babaye so excited, baratunguwe n'uburyo yiyubatse n'uburyo Arsenal yagiye ku isoko iri serious, iri more than serious, ifite ubuseriye bwinshi. Biragaragaza iki kuri Arsenal? Ya biragaragaza ko ubundi hano bambanje kunkanga n'uburyo basimbuje sporting director. Buriya ubwo Edu yari ahari, Edu yagerageje gukora ibye. David wabonye ko cyane cyane mu bigendanye no kubaka projet yagiye azana abakinnyi bo muri projet nyine, kandi bigerageza gutanga umusaruro bubaka umusingi. Nyuma y'igenda rya Edu Gaspar n'abafana bari batangiye gushinja ko Arteta mwempoza, kuko Arteta ni umutoza n'aka kanya abantu bakiduta banaze mbona n'imibare y'abatoza bakoraga abari kuri pressure. Arteta ni mu bambere. Arteta ari ukuntu wabonaga ajya mu itangazamakuru wenda bamwotsimye humurira ati kutazanye rutayizamu, akakwereka ko bakinnyi afite ashaka kubabyaza umusaruro n'ubwo yaba adafite rutayizamu. Ejo bundi hano nahise mbona ko challenge ayifite, ndetse na sporting director mushya wa Jean Albert ari umuntu wahanganye na Barcelona na Real muri Atletico Madrid anyuzamo. Ira projet yose yatumye Atletico Madrid iba ikipe ikomeye kuva muri 2010 na rimwe ikagera hiza kunyura hagati ya Barcelona ndetse na Real Madrid igatwara igikombe igashininga muri UEFA Champions League. Nuvuga ngo uno mugabo Andrea Berta yabigizemo uruhare. Buriya tubona Diego Simeone kuri touchline, ndetse abantu benshi bakavuga ko ira attitude ye, uburyo atoza n'iki, ariko uburyo bwo kubaka no gukora projet yatumye ikipe ya Atletico Madrid ibi kipe ubungubu ishobora kuba ya challenging amakipe ku mwana uretse mu gihugu cya Espagne gusa gusesera hagati ya Barcelona na Real Madrid. Navuga ko no mugabo witwa Andrea Berta yabigizemo uruhare. So niyo mpamvu noneho ikindi ubuke ko n'ubwo ngo projet azanye n'ubundi na itandukaniye n'umuco wa Arteta afite, kuko bose ni filozofi n'imyumvire ituruka mu muco w'abanyespanye mu mupira w'amaguru. Cyane nayo mpamvu yamubwiraga wabonye ko Andrea Berta aramuchallenge. Turibuka nko kuri gushaka rutayizamu, Arteta abanje kwereka ko ashaka Benjamin Sesko. Abantu batese ko atangiye urifuzwa ari Victor Gyökeres, bigenze bite ku cyashaka Benjamin Sesko? Na Andrea Berta basa nko bakoze inama irenze imwe, amwumvisa ko bagakwiye kuzana rutayizamu nawe wumva ko ageze ku gihe cyo gufesinga challenge yari yo yose, bitandukanye no kuzana Benjamin Sesko maze seze ebyiri muri Leipzig nyuma yo kuva muri Salzburg ndetse ni wabo. Amwereka ko akeneye rutayizamu nawe wumva ko amazeyo naramuka ko kata aramutsa da success atabaye successful muri Premier League nawe kariyeri ye yabatangiye kuyidutaho. Amwereka impamvu nyinshi zirenze imwe zo kuzana witwa Victor Gyökeres. Baza kubihurizaho babari nawe bemeza. Nyuma baza no kuzana urumva Zubimendi yari yaraje. Arteta akora ikindi kintu abafana basa nkaho batemeye, ariko nje namwemeyeho. Urumva kuzana no ni Madweke wabonye ko banakoze tract zo kubyamagana, ariko Arteta iki kintu yagifesinze umwaka ushize abona icyari cyo. Arteta arakubwira ati mu mpande ebyiri ngira twizerera mu ruhande rwa Bukayo Saka. Buriya nubwo Arsenal igira playmaker, ariko bakubwira yuko Ode n'abantu bamushinja icyo kintu. Nabonye na Tony Adams amushora umuriro ku mugoroba avuga yuko Arteta kuba yinjiye muri iseza atarahindura captains byaba ari ikibazo. Aravuga ati akeneye gukura kuri Ode captain igitambaro cya captain bikaba ibintu bibiri, akamukuraho iyo pressure bigatuma Ode nawe yitekerezaho ibyo atatanga nk'ibyo yitezweho nka playmaker nawe akabyikuramo. Byaba bimunaniye Arteta najye kuri pressure yo kumva ko yitaje captain, akumva ko yitaje umukinnyi udafite imibare imuvugira ku mwanya we. Urumva icyo kintu, ariko ntabwo ameze neza. Ntabwo ameze neza, Sezisize ntabwo yari nziza, ntabwo yari mwiza. Urebye nka mentalite ya Sezisize yari hasi cyane. Turebye projection y'ikipe ya Arsenal ubona ko uwitwa Odegaard no kubona umwanya turetse no kuba ngo afite iyo captains, kuko icyambere cyo sino kuvuga ngo ni gitutu bari gushyira ko Arteta. Urabanza ukibaza gute Odegaard yabaye kapiteni. One yari umukinnyi uje yarabuze uko yabanje gutizwa na Real Madrid, nabwo akishakisha biragorana birangira ibyo gutizwa bivuyemo, noneho aragurwa. N'umukinnyi utarajya kuri top flight cyangwa se utarajya ku rwego rwo hejuru. Iyo leadership turimo turavuga ntabwo mu bakinnyi bari mu ikipe ya Arsenal uyimubonamo kuruta abahari, cyane cyane ko ubona
ugiye kureba nk'abakinnyi babiri bari mu mutima defense yaba Magalhaes ndetse yaba n'uwitwa Saliba ubona uvuga uti bashakira ngo cyangwa se wareba kiriya gitinyiro cya Declan Rice ukavuga ngo at least Declan Rice no kuba ari n'umwongereza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Three Lions ishingiyeho ubundi uyu ni wakahawe nabaye kapiteni wa West Ham yavuye muri West Ham abantu bakavuga ngo kubera iki ikipe ya Arsenal ushaka gukonveka abo bongereza nubwo ariyo kipe idafite abafana benshi mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse hakaba ufite uwo mukinnyi ikipe y'igihugu y'Ubwongereza irirainzo muri mediane muri no minsi mu gihe bari no kutagetinga kujya mu gikombe cy'isi cya 2026 ni umukinnyi navuga ko umaze kuba final product uwo ndavuga Declan Rice yageze ku rwego nta kintu kindi ukimukosoramo niki ni umukinnyi umaze kuba final product nani icagitinya nuvuga ngo ubona ko afata icyemezo mu buryo bwo kuridinga umukino no gushaka intsinzi ku ikipe ya Arsenal Declan Rice hejuru abakibaza ati gute rero Declan Rice akiri mu kibuga iyo mediane ari gutegekwa cyangwa se amban fitwe na Odegaard rero kurikije na pre-season ihari wakurikiza no ku ikipe ya Arsenal yubatse cyane cyane muri mediane bazanye Zubimendi ndetse na Norgard so abo bakinnyi barebye rero ubona ko uwitwa Odegaard ino sezo ashobora no kuza kwisanga igihe kinini yicara ku ntebe akageza akoreshejwe nka second choice niko nayo ngiye kugwa nk'urugero kuri iki David yaravuze buri abantu uzi ko aka kantu abantu ntibagakurura buriya ni nacyo kintu gisa nkaho Arteta yanarwanye kugira ngo azane Noni Madueke baravuga ati iyo agiye Bukayo Saka ushize yaravunitse n'ibintu bishaka kujya kandi yamaze kwerekana ko yamaze kuba injury prone cyane reka iki kintu imaze kuba buriya Pep nicyo jamukundira Pep akunda kubigarukaho abo bakinnyi azamuka ari mu myaka 17 ukamutwara sezi imwe ebyiri eshatu umwereka ko ari ugenderaho iyo agudutse burya iyo mvuni ikunda kugenda imugonga kurya ifata nk'indi myaka 3 kugira ngo umubiri we utaramenyeraga izo mvune ugire icyo kintu cyo kumenyera ko wavunika azana Noni Madueke abafana ntibabyumva ariko Arteta arakubwira ati Etani Nwaneri nibyo ariko yabigenza byitwaramo ku giti cye atanga ibyo yarafite bitari bibi ariko nyene undi muntu w'umugrand joueur wumva ko niba ari Noni Madueke n'ubwabo ni minota 20 ya Bukayo akeneye kwibyaza umusaruro niba ari gihe twicaje Bukayo bigerageze bibyara umusaruro uzi kode buri aho kugira ngo akorere uburyo bwinshi abakinnyi basatira buriya Bukayo ari gukorera uburyo bwinshi abakinnyi basatira noneho kuri Ode na Bukayo buriya Bukayo iyo ahari Ode nibwo aba mwiza wumvise kandi uwo ni playmaker ariko Bukayo yabadahari Ode burya arabura uburyo bwinshi Bukayo bukorera Ode kuruta uko Odegaard yagakoreye uburyo bwinshi Bukayo urumva Arteta noneho twavugaga tuti aninjiye muri uyu mwaka adakoze ikindi abafana bifuzaga baravugaga ati wazanye undi muntu ukina mu buryo bubiri ushobora kuba yakina nka playmaker akanakina nk'umukinnyi wo ku ruhande rwa ba Martinelli ariyo mpamvu ijisho ryose ry'umufana ryagwaga kumwongereza Iberesheze ari nayo mpamvu Tottenham nayo muri uku kunyagirwa na Bayern 4 ikanishyirwa 2 na Paris igabura igikombe cya UEFA Super Coupe nabo ntibicaye kuri yeza kubera iki baramubona muri ubwo buryo bubiri Arteta rero nicyo kintu avuga ngo yari yubatse ni byiza ariko ako kantu k'icyo kintu atarakora ni nacyo kintu abafana bafite impungenge aka kanya ikindi kimushyira ku gitutu Arteta mbere yajyaga bura abakinnyi bigwenda ku bijyanye no kuba Swadie saga naho ituzuye ariko ubu ngubu umuntu yavuga ko Swadie byibura nka 98% iruzuye kuko afite abazamu babiri beza mbere yajyaga bafite timba kuri kabiri nawe nyara abapanga Arsenal nk'ubu amakipe abiri akavamo icyo kintu kuri kabiri abantu baribaza hazakina Ben White cyangwa se hazakina Timba kubera ko umwe yajyaga abanzamo undi adahari Ben White ravunika haza Timba nawe abanzamo ariko bose barahari bameze neza kuri gatatu afite ihurizo rikomeye cyane ribaza ni Lewis Kelly wigaragaje muri sezishize cyangwa se nzakinisha Ricardo Carafiori wakina neza wenda kama n'uburyo bwo kuba ari umukinnyi mukuru ufite experience icyo ni kimwe muri mediane Nazichenka aracyari kurashaka kumurekura ariko muri mediane bwo hari namba rikomeye cyane kuko Norgard burya kina bitandukanye n'uburyo bwa Zubimendi ni umukinnyi mwiza ariko igihe mufite baro nyine no kwisirikiriza no gukora kuri baro nyinshi ariko Norgard yambura baro neza cyane kurusha Zubimendi ku bantu bakurikira Arsenal muri pre-season akibaza ngo azakinisha ndi aho rero niho hantu hazagoranira kubera ko urumva bombi ntushobora kubakoresha icyari kirazira kereka mu gihe Declan Rice yavunitse cyangwa adahari nibwo ushobora kuvuga ngo nibwo ushobora kubakoresha nakunze aka kantu Arteta buriya niyo nabonye ko nabatangiye gukura niyo mpamvu bavuga ngo ari kuri pressure ntabwo byahinde byo kuvuga ngo barakwihanganira bizaba bikirimo yabazanye Jokles ushobora gusohoka buriya Jokles nanamukundira iki burangiye nayo mpamvu namupreferaga urankunda umwataka utaguma mu maguru y'abadefenseur nyamubyibuka Pep akizana Haaland yabanje kugorwa n'icyo kintu
ari naho yakundaga gukoresha ba Jack Grealish nk'abakinnyi kuko bo yashakaga abawinga bahindura amasantere David kubera ki we yakundaga kuba ari mu maguru y'abadefenseur adasohoka muri box kandi kuko Pep yari yarabuze Harry Kane yizerera mu muntu uvuga ngo yaza ari umwataka akaduha ayo assist agakreya nayo espace n'abamugaragiye bagatsinda. Pep umwaka wa mbere agerageza gukina ibintu byari umusaruro kuri Haaland ariko abimwigisha mwabonye ko sezishize byarahindutse. Haaland ashobora kudatsinda aba bakinnyi bandi bamugaragiye ba Marimushe n'abandi bagatsinda soka dukine. Arteta niyo mpamvu yizereraga mu kintu cya force 9 uri rutayizamu ariko utaguma hariya muri box we soka uze dukine muri open play abanya Espagne nicyo bashaka. Rero icyo kintu ubona ko nawe yagiye akuramo mu kugenda ashaka ibisubizo. Utubazo tubiri twoye na asigaranye nuvuga ngo kutaba ufite umuplaymaker uri buze kuza gucalenginga wizerera ko nibura ari buze gukina kuko kubera wa Odegaard wa sezo yari yabanje. Ikindi kumenya ngo umuholding midfielder ndi bwinjirane muri no sezo ukinana na Declan Rice Ninde kuba Pierre ngo kurabona ko aracyashaka ibisubizo ana yazanye na Transfernews kugira ngo binaniranye kuri Ziyubatse ataramenyera Premier League afite umuntu yemenyereye. So nuvuga ngo ako kanoko kuba agifiteho dute ku mukinnyi ari buze guperingaho Declan Rice kugira ngo binjire muri sezo niko tuza kubanza kumugora ngira ngo bizanaba na challenge kuri match bafite ku cyumweru ku isaha isa kunimwe bakina ikipe ya Manchester United. Dusoza hari abakinnyi bakwiye umwanya muri Arsenal nk'uyu mwana witwa Max Dauman akwiye umwanya kuko ushaka kutamubanzamo ariko akwiye iminota mu by'ukuri kuko igaragaje rwego ruri hejuru nko muri pre-season akore penalty ebyiri kandi yinjiye asimbuye yakoze ibitego byinshi meme na hatari wanere nawe kabisa ubona ko akwiye iminota ubwo nta Arteta kumenya uko azajya bapanga ariko na gakipe ubona yubatse ubwo nyine nahe ho kubapanga. Prefite bwa English Premier League y'uyu mwaka nuko Liverpool iraza kubona aba challengers muri ubwo buryo babiri Manchester City na Arsenal. Kureba imikinire ya Manchester City mu bakinnyi yazanye iwabo Pep amaze igihe yubaka ikintu kugira ngo agabanye ikintu cya Rodri dependence ase n'ukigabanya azanemo n'abandi bantu bashobora nabo gufata umupira kandi bashobora kuwukina kandi bagakinisha impande z'iburyo n'iruhande rw'ibumoso. Iki kintu kimukundiye nibyo kuko City iramutse isubiye ku kintu cya Rodri dependence byaba ariko sari komeye cyane kumva ko wadepana ku muntu uvuye kuri ACR we utanahari mu ntangiriro kuko azagaruka kuriya niko azamera pe n'igihe azabagarutse uzabibona. Sezo y'umuntu ukirutse imvune yo kuri ruriya rwego ntutekereze ko byoroha cyane cyane muri English Premier League. Icyo ni icyambere. Ikipe ya Arsenal nabo kubayibonye nka match ebyiri za nyuma iheruka muri pre-season urabibona ko hagati Arsenal niho hagomba kuyiha kudomina adversaire kujya hejuru ya adversaire. Hari umuntu mu Espanyol bazanyemo ubona umuntu wa mbere yaryoheye no umuntu witwa Declan Rice ubona ariwe muntu wa mbere wabyungukiyemo kuko rwose afite umupira udasubira inyuma ujya imbere byanatumye nabi nyuma ba Arsenal noneho yego n'ubundi babikoraga ariko ubu noneho bashiritse ubute bwo kujya imbere. Ubwo igisigero no gushaka espace zabo espace yabo y'inyuma. Icya kabiri dutangiye sezo yaho ubu twavuga noneho ngo uzabura ibitego ni Meforume muri babandi bacalenjinga ikipe ya Liverpool uzabura ibitego ni Meforume ariko ntago ari ukubura umuntu utsinda ibitego. Icyo nacyo sava changer la donne kuko niba City ifite Haaland tutakigira ibyo tuvugaho ahangaha kubera ibyo yagaragaje ukaba ureba ekipe ya Arsenal hejuru y'ibitego bya wingers babo iyi sezo itegerejeho gukoresha abarutayizamu batatu bashobora byibura kungikanya mu bitego barimo Kizigenza Gyökeres ubu itangiranye mu Kai Havertz wakize kuko sezishize ntimwibagirwe ko bagize bakanamubura bigaha amahirwe Gabriel Jesus yo kuzakira nawe iyo rotation nikunda ku ruhande rwabo wavuga ngo byibura muri buri match hari ushinzwe gushaka ibitego. Ikintu Arsenal imaze imyaka na nyagateke inengwa iyo rero ni challenge ikomeye ku ruhande rwayo. Ikindi kipe ya City muri uyu mwaka ikaba ifite ukwezi aho Kizigenza bayatagomba kuba hari n'abandi babura ariko nge ndimo ndareba Kizigenza waba Mohamed Salah uko kwezi kabigomba kugushakira igisubizo byanze bikunze
ari nayo mpamvu wabivuze neza uti ariko iracyari no ku isoko njye mbona impamvu za Liverpool zo kujya ku isoko ni uko ku mwanya wa rutahizamu ikeneye rutahizamu wa ngombwa, ikeneye ibitego byasimbura uwitabye Imana yego Nuneze kuba yari ahari yabibazwaga byibura yari ari ku rwego rwo kubibazwa. Icyo ni ikintu gikomeye. Kongeraho rero Mohamed Salah utazaba uhari, nawe urabyumva uko byaba bimeze Liverpool itagize ikikora. Kandi ekipe itegerejweho buryo ufite igikombe Jarike niwe wese baba baza kukimwaka. Abandi basigaye baba baza kukimwaka. Mu by'ukuri ugereranyije na Premier League twabonye zishize hari upgrade cyane. City ntago yamera uko yari imeze ubushize, ibyo ntibishoboka. Twarabibonye inongeyemo imbaraga nyinshi. Yes, ntago yakwiyemerera. Bayarani Sherki, abasore bari Yenderse. Ntago yakwiyemerera. Yego. Ekipe ya mbere ku isi yitwa Chelsea. Sibyo? Iriya ni motivation ikomeye binjiranyemo muri iyi sezo, kandi twarabibonye ko ntago wambwira ko basubiye inyuma pa raporo yaho yuko bari basoje sezo yabo. Bakoze upgrade. Ekipe yitwa Manchester United kongera kuyibarira hejuru iriya mu macumi na bira bintu ntago yabyemera rwose. N'umutoza wabo mu mubwire ngo ibyo wigira ibyo kuvuga ngo barakwihanganira. Mu kwezi kwa mbere utarerekana aho ugana waramba aho wangaye. Aho rero noneho nabonye bandika bati ninde mutoza uri ku cyokezo kuruta abandi muri Premier League, bati wa mbere no wa Manchester United cyane, bati Ruben Amorim ntago Manchester United yakwemera kabiri kibaza muri 10 na mu myanya ibiri mu mibare ibiri. Ngaho biragoye cyane ko wavuga ngo uzarusimbuka uramutse wongeye kwitwara nabi gutyo. Bati ninde mukingo wo guhanga amaso kuruta abandi, biraterwa n'ama equipe n'abakinnyi. Bati Vit ni umukingo utanzwe amafaranga menshi kugira ngo abantu bareke ko yakonvenka abantu kuri iki giciro, kuko ntabwo yaje abantu bumva ko nubwo ari umukinyi mwiza akwiye kugurwa amafaranga agana kuriya. Ariko none n'amatsiko yo kureba uyu musore Yokles yakemura ibibazo by'ibitego mu ikipe ya Arsenal maze iminsi bibakoraho. Nawe n'undi mukingo wo guhanga amaso Kunya yaza mu ikipe ya Manchester United akaba igisubizo. Hari amatsiko yo kureba Kunya, Mbemo ndetse na Sheshko uko bazitwara mu ikipe ya Manchester United. Icyo nacyo kirahari. Bati ni ikipe mubona yuko izaba ari mbi kuruta izindi, byose bagenda biganiraho mu Bwongereza. Abantu bati Newcastle biragoye ko izaba nziza nk'uko yabaye nziza umwaka ushize. Biragoye ko Nottingham Forest izaba nziza nk'uko yabaye nziza umwaka ushize. Biragoye ko Brentford yaba nziza nk'uko yabaye nziza umwaka ushize. Ni ikipe ubona ko zitakaje abantu. Ha Brentford itakaje abakinnyi bayo, itakaje umutoza, cyo ni ikibazo. Newcastle ntabwo navuga ngo iriyubatse. Kugeza kuri biragaragara nkaho ahubwo irimo atakaza imbaraga. Newcastle umwanya wayo mbona yawuhaye Tottenham. Yawuhaye Tottenham. Niko mbibona nge. Tottenham nabonye bayishyira mu makipe yo kwitondera ino seso. Tottenham yishatsemo ibisubizo by'imbere muri Premier League. Uhereye ku mutoza. Batamushyizeho igitutu ni ibindi. Deja wabonye ko muri pre-season ikintu bita metamorphose, uguhinduka no mu myumvire yabo byaje byihuta ku ruhande rwabo. Tottenham rero nyibona muri iriya myanya za Nottingham zari zigaraguyemo ndetse na Newcastle. Nyibona hariya yagarutse hariya, ndetse nta nubwo izorohera abo bandi ngo babarirwa ku bikombe wo kabyarabo. So ni byinshi rero byo kugenda abantu bitegamo mu maso bareba. Bati imwe mu makipe akoze transfer ziri smart ni ikipe ya Chelsea. Turebye abakinnyi Chelsea injije ba Joao Pedro, ba Estevao, ukajya kureba n'abandi basore bagiye baza mu ikipe ba Gittens ya Chelsea na ba Alejandro Garnacho ashaka kwinjira kuri za miliyoni 40. Bati biratangaje ku isoko ry'ubu ngubu risigaye ririmo ubusazi n'amafaranga atagira ingano. Kubona ikipe ya Chelsea n'abakinnyi beza nk'aba ngaba bato ku mafaranga nk'ayo ngayo. Ni ikipe rero nayo yo guhanga amaso cyangwa se kureba uko abahungu ba Chelsea bazitwara muri iyi saison. Nabonye nacyo kigarukwaho, abantu bibaza bati kera kabaye haba hagize ko Arsenal yarenga umwanya wa kabiri ikafata umwanya wa mbere. Cyo mwaka mbona bigoye gusumba n'indi myaka irangiye. Kubera sinsubiramo ibyo ndavuze. Turavye uhereye kuri Chelsea uko ravuga, ukazana Man City, ukazana Liverpool, ukuntu ziyubatse uno mwaka. Arsenal mbona ko izogira ahubwo akazi gakomeye gusumba naho yagize mu myaka ibiri ishize. Okay, ubwo Desire nuko nguko abibona. Amakipe rero ntabwo ahagarika kwiyubaka. Nottingham Forest yumvikanye n'ikipe ya Ipswich Town
umwana witwa Omar Hutchinson miliyoni 37 z'amapawundi zishyuwe. Umugereki ari kwerekana ko nta mikino yagumanye, nta mikino afite n'abana babiri b'imyaka 21 yazanye, ubwo bumvishe logique yagiyemo. Yabyemeye ko iby'ibikombe wapi, ariko nawe yagiye muri ya logique y'ahazajya ahabwa ibifaranga n'ibifi binini. Hutchinson product ya Arsenal inyuze kwa Chelsea biranga, ijya kwa Ipswich iramanutse. N'inyenyeri ni umwana z'umupira, ntago yari bumanukane na Ipswich, byari ibintu bigaragara. Bamuriyemo ayo mafaranga, ubwo ari bugire kuri abo bose. Ubwo ntutekereze ko hatarimo nka miliyoni 2 za Arsenal ubwo. Ikiza cyo cy'umukini wirereye. Ni ibyo ku ruhande rwa Nottingham, ariko wareba uko yari imeze nuko igize n'ukuntu yari maze gufatisha, ukabona ko hari akazi kanini. Gusa nanone ku ruhande rwanjye Jarick gutakaza Elanga ukamusimbuza Hutchinson, ku bwanjye ubukoza feri ikomeye.